deployment ikomeje gukorwa na Fardc mu bice bitandukanye na 23 nuko izi ni imodoka mu gicuku cya kare zikomeje kuva Bukavu zerekeza neza Uvira. Hagiye kuba iki? Ni ibiki biri kujya mbere? Urugamba ruhagaze gute? Aba n'abazarendo bazindutse muri morali idasanzwe. Byose nibikomeje kugenda bigaragaza urugamba rugiye kuba ndetse nibigiye kwangirika nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bagaragaza ndetse bakavuga ko benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba bagiye kuba bahura n'akaga gakomeye kubijyanye n'urugamba. Abazarendo bo baravuga ko bakomeje kugenda bafata intare za Sarambwe kabisa. Tuko bagira kabisa mu centre Bagira. Ni biri kubera mu bice bya Bagira. Abazarendo bariteruguye. Ni itegeko rikomeye ritanzwe na komando ukomeye, mwamwumvishe? Ariko Sultan Emmanuel Makenga we suku yabivuze, we yagaragaje ibitandukanye nibi, ati tugikinshasa agaragaza ko intego ihari n'ukugera ikinshasa. Reka rero twinjire mu makuru mu buryo bw'iramvuye turebe ibiri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba mu rukerera rwa kare kuri uyu wa Mungu ku igenekerezo rya 4/0/2025. Ni ibiki biri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba muri teritwari ya Rucuro, Masisi, Uvira ndetse no mu bice bya Warikare. Nkuko rero bigaragara kandi bikomeje kugenda bivugwa, ifiziho imirwano ikomeye irakomeje. Nkuko rero bigaragara kuva mu masaha y'ijoro nkuko mu mwanya twabibabwiye, mu bice bya Fizi hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu. Amakuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko muri iki gitondo hongeye kumvikana urusaku rukomeye rw'imbunda ziremereye n'izoroheje mu bice byegereye Uvira. Nkuko amakuru atugeraho abivuga, urwo rusaku rw'intwaro rwatangiye kumvikana kuva ku isaha ya 5 ndetse kugeza ubu urugamba rukomeye rurakomeje. Ubuhamya butangwa n'abaturage baravuga ko imirwano ikomeje kugenda ituma bava mu byabo. Umuturage utanga amakuru aravuga ko no mu masaha yo mu gitondo urusaku rw'intwaro rukomeje kumvikana, ibintu byateye ubwoba n'impungenge abaturage benshi batuye muri ibi bice. Ibiro bikaba bibaye mu gihe ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse kugeza ubu AFC yo igenzura umujyi wa Makobora. Nkuko bigaragara nta yindi mirwano ikomeye irongera kumvikana muri teritwari ya Fizi. Icyakora uko ibintu byifashe kuri ubu biragaragaza ko umutekano wongeye kuzamo agatotsi, aho amakuru agaragaza ko imirwano yongeye kubura zongeye kuba bibi cyane. Hari kandi amakuru ataremezwa ku mugaragaro avuga ko ingabo za Fardc ku bufatanye n'abambari bazo bagabye ibitero ku birindiro bya AFC mu rwego rwo kugerageza kwisubiza ibice byafashwe muri teritwari ya Uvira na Fizi umwaka wa 2025. Kugeza ubu nta tangazo na rimwe rirajya hanze muri Rukerera rigaragaza uko ibintu bihagaze. Hagati aho leta y'u Rwanda imaze gushwishuriza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye n'iberutse kugaragara ndetse byagaragajwe ku mbuga ngurukana bumenyi berekana bavuga ko ari abasirikare 7 ba RDF bafatiwe muri Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyerekanye kibita abasirikare ba RDF cyafasha atari bo, igaragaza ko bizakozwe mu buryo bw'ikinamico cyangwa se kuyoza rubanda. Hari kuwa gatandatu nibwo Frdc yeretse itangazamakuru abantu yise ko ari abarwanyi b'abanyamahanga yafatiye mu bikorwa bya Frdc mu buryo byerekanye. Ivuga ko barimo abasirikare 7 b'u Rwanda bari mu bipeti rya majoro n'ibipeti rya kapitene ndetse n'abasivili bo mu bihugu byo mu karere batasobanuye ivyari byo. Frdc iravuga ko ifatwa ryabo barwanyi ari igihamya simusiga ku ruhare rutaziguye rw'ingabo z'amahanga iruhande rw'imitwe yitwaje intwaro ry'iterabwoba
ikorera ku butaka bwa Kongo. Yunzemo ko kuba barafatiwe ku butaka bwa Kinshasa nanone bishimangira ko yashojwe kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari amakimbirane yoroheje imbere mu gihugu, ko ahubwo ari igitero cyateguwe kikanashyigikirwa hanze hicwa uburyo bukomeye amategeko mpuzamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe abinyujije ku rubuga rwa AC yavuze ko nta musirikare n'umwe w'u Rwanda wigeze ufatwa n'ingabo za Kongo Kinshasa. Ati ikinyoma cya leta koko nta mipaka kigira Kinshasa, nta musirikare n'umwe wo mu ngabo za RDF wafatiwe muri yombi muri Kongo cyangwa ngo yere kwitangazamakuru muri iki gitondo. Ibi ni ikinamico ribi cyane ku buryo n'abaryanditse ubwabo bataryemera. Minisitiri Jean Patrick Nduhungirehe yasobanuye kumwe mu biswe abasirikare ba RDF weretswe itangazamakuru ku munsi w'ejo kwa gatandatu ari muri Kinshasa yise Ndayambaje Abuba ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2024. wari umuvugizi wa Fardc muri Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Guillaume Njiki Kayiko yerekanye amugaragaza nk'umusirikare wa RDF ukomoka ahantu hitwa Ikayonza. Yavuze kandi ko Colonel Njiki Kayiko ubwo yari yabwiwe ko uwo musore yarigeze kugaragazwa hagati ya Mutarama mu kwezi kwa muri 2024 yambaye imyenda isanzwe yanduye cyane kandi ibirenge bye bigaragara ko bitigeze na rimwe byambara inkweto za gisirikare nkuko yabigaragaza. Nduhungirehe yavuze ko Kinshasa yahimbye kira kinyoma mu rwego rwo gutuma abantu bibagirwa ibihari ndetse niberuka gukorwa na General Ekenge, gusa ayinenga ko ivyo yakoze yabikoranye ubunyamwuga buke cyane. Ku mirongo y'imbere y'urugamba Roko Informo waratubwira ko cyane ndetse muri izo marisi harimo n'abamaneko urumva ko bose ubwo si abasivili bapfuye, nta basivili barimo n'abasirikare ba Fdnb ndetse bafatanye na bamaneko. Nyine urumva niyo operation ikomeje kugenda ikora kuko maginga ya mu bitema yagiye ifata navuze ko hagiye harimo abasirikare benshi batandukanye bigera mu masaha y'ijoro bagakora amaoperasiyo akomeye ku buryo bateza igitutu kuri 23 ndetse hakabagira abagenda baturuka mu bindi bice. Urumva ko baba bavuganye mu ibanga rikomeye kugira ngo abarebe uburyo ki bagenda bafata ibice bimwe na bimwe bisubiza ibice bimwe na bimwe ariko magingo ya nakubwira yuko igisirikare cyangwa 23 ijoro ryakoze akazi katoroshye. Dukomeje nakubwira ko Makobora twari twiteze ko nta musirikare n'umwe usigayemo, ariko imirwano irahagaze ikomeye cyane, avance ikomeye ku buryo bamwe batangiye bafite imbaraga zikomeye cyane kuko navuga ko mu gace ka Kasezi n'ubundi ari ibiti kubera ko niyo 23 yasaga nkaho ihagaze. Ubwo imirwano yaturutse nyine indi iturukira muri Makobora, ubona ko ku mirongo y'imbere y'urugamba Abatanzaniya bafite uburakari bukomeye cyane kandi bakomeje kuhava ku rwego rwo hejuru, bivanye n'uko bamaze kubona amato akomeye. Bigaragara neza ko 23 bashaka gukomeza kurwanira muri ibi bice by'amato bikoresha amato, kubera yuko imaze gufata amakuru akomeye cyane ko magingo ya 23 ikintu yakoze gikomeye, yamaze gufata umutekano wo muri igice cya Tanganyika w'ikirere, uyongera n'ubundi kuwo yari arafatiye hariya mu Uvira nyine wambuka ujya Bujumbura. Magingo rero hano kuri iki kibaya cya Tanganyika naho bamaze gufata ibyirinzi bikomeye, ubona ko
noneho bahinduye umuvuno ukomeye magingo aya barasa nkaho bakomeje kugenda nyine mu burengerazuba bwa Fizi nk'uko bigaragarira buri wese n'izo imbaraga zisa nkaho ziri kwerekeza kuko bafite gahunda yo kugikarira kugira ngo ubashe intege aho imisaza iri guturuka amagendo y'imisaza ariko biragaragara neza ko iri guturuka muri Tanzania kuko ndetse bakomeje kugenda banazana zitandukanye kuko magenda ibanga bikomeye hari ingabo za ngara zikomeje kugenda ziza zije gutanga lampo ku gisirikare ikirungu byo muri ibi bice bigiye bitandukanye cyane cyane za Karemi harunga abasirikare ariko mu gutatanya abasirikare aho bamwe bagiye babajyana mu ntara ya Katanga abandi bakagenda babashyira mu makaritsiye agiye atandukanye kugira ngo hatazabaho kubagotera hamwe bagahura n'akazi gakomeye cyane kuko makumyabiri ku isaha bari kwisanga ko n'ubundi Safari uravugira kure ntabwo tukumva neza ndi kukubwira nti isaha ku isaha bafite ubwoba ko bahita babagota kuko nagutangariza ko mu mujyi wa Karemi bivugwa neza ko b'abasirikare bityoza mu mirwanire ba 23 baba barageze mu mujyi wa Karemi bitewe yuko hari abasirikare benshi haba ari Burundi abagiye baturuka mu bice abacashuro bari gusanga bapfuye bityo bakaba bafite ubwoba ko yaba ari 23 iri kuba bari gupfa mu buhe buryo bwana Safari ni kwa kundi nyine wumva ngo bwacyo umuntu yapfuye kuri abandi bagenda bakora mu paratuye yapfiriwe mu rugo cyagapfira ku kazi agenda muri patrouille ni ku kazi ni kuri patrouille ibyo rero bikaba byateje akaduruvayi ndetse n'ubwikango rukomeye aho abari kuvuga ko n'ubundi yaba ari 23 ntabwo nahita ndasiza njyewe ariko urumva ko n'ubundi ubwoba ari bwose abaturage nakubwira yuko bamaze kwambuka benshi bageze mu gihugu cya Tanzania yego bigaragara ko n'ubundi hari ikintu bafite cy'ubwikango haba ku baturage ndetse n'abayobozi nakubwira yuko urebye abasirikare bari bazanywe muri uno mujyi wa Karemi barutsaga abaturage batuye muri uno mujyi bigaragaza ko n'ubundi ubwoba bwari bwose ku buryo bukomeye cyane ku buryo nawe ubona neza ko ari ikibazo ndetse n'ubwikango rukomeye ko haba hari ikintu kigiye kuba gikomeye kandi kitoroshye mu mirwanire mu bigendanye n'ibiri kubera nyine hano muri ibi bice bigiye bitandukanye nkaba nakubwira ko Imbaraga naho nyuma yaho n'ubundi haje ingabo z'Uburundi zazanye no mu bita muri Ganamba wahawe misiyo yo kujya Safari ntabwo tukumva neza ndi kukubwira kuva yaza uwo bita mu Ganamba yego uri kumva noneho neza ndi kukumva kujya mwihanganira amanetiwaka aba ari ikibazo yego aho bita mu Ganamba kuva yaza ku munsi wo kuwa gatanu n'ubundi yazanye n'ingabo z'aba Fdnb ndetse n'abasirikare b'abanyamurenge bamujyana mu makaritiye yego nawe arimo aritoza barimo gufata imyitozo n'abahugurwa n'Imbaraga yego kugira ngo berekeze mu misozi kujya gufasha nyine ingabo ziri gukora akazi katoroshye ariko amadubu akomeje kugenda atsikamira ku rwego rwo hejuru bigaragara neza ko amadubu yamaze gufata imyitozo ikomeye cyane aho bakomeje kugenda bakora imbaraga zikomeye cyane muri biriya yego nakubwira ko n'ubundi ibice bisa nkaho nanone biteye ubwoba ni kuri Pwezeho hari ibintu bikomeye cyane byaba bya abigabo z'Uburundi aho bacukuye indake
bigaragaza ko bashaka kubaka imbaraga zikomeye nyuma y'aho babasenye ibirindiro aho bita za Nikarati. yego naho niho imirwano ikomeje kugenda iyo ariko nakuvuga ko imirwano ihari ariyo gufungana kugira ngo idasakara mu baturage basa nkaho bamaze kugira amahoro muri biriya bice byo mu misozi miremire ya miremire. yego magingo ya rero ikibazo gikomeye cyane ni imirwano iri kubera muri ibi bice n'ubundi bikomeje kugenda bigaragaza ko ingabo za Tanzania zo nta mikino zifite. ni imirwano n'ubundi yatangiye mu masaha y'ejo saa 10 magingo aya ukaba ubona ko igikomeje kandi rimbanije ku rwego rwo hejuru, ubona ko nta gahunda ihari yo guhagarara. yego ibi rero byatumye n'ubundi bisubira urudubi ku mutekano wari utangiye kugenda ugaragara hano za Makobola, ubona ko n'ubundi nyine abaturage bari batangiye kujya bamera neza basohoka, ubona nyine hari abaturage batangiye kugira urujya n'uruza nyuma y'aho n'ubundi abayobozi ba AFC baje gutanga ihumure. ukabona ko abaturage noneho bishimiye gukomeza kwakira M23 muri ibi bisagara n'ubundi. biragaragara neza ko abaturage noneho basa nkaho urujya n'uruza rwabuze kubera amaoperasiyo akomeye ari kugenda akorwa, kubera ko operasiyo ziri gukorwa ntabwo ari operasiyo ivuga ngo dore tuje turi benshi tugiye kujya mu rugamba, ahubwo ujya kumva agace kamwe na kamwe kavumbutsemo abasirikare batangiye kurasa, ndetse ukabona nyine abandi urabona ko baba bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. nyine ukabona wenda bamwe bakojanyijeho, ukumva ahandi mu kandi gace bakojanyijeho. urugamba rusa nkaho rwahinduye imberenge kuko ku rwego rwo hejuru bari kugenda abavumbuka bagiye batandukanye, ugasanga nyine birasa nkaho bigoye gukavariga uru rugamba. ariko icyo nakubwira cyo nyuma y'amaambushi n'ubundi M23 iri kugenda ikorera aba basirikare mu gusubira inyuma bakagwa mu bitero, kuko bamaze kugenda bamenya tuno duce ndetse bagiye barimo ari benshi, kuko bagiye mu burinzi bakora bari ibice bigiye bitandukanye. ubwo nicyo kintu kiri kugenda gikubita hasi abasirikare b'u Burundi ndetse na bamwe mu basirikare ba Tanzania bakomeje kurugwamo bikomeye cyane. yego iby'urujya n'uruza byo bihagaze gute? abaturage basha kugenda kugeza ubu? magingo kereka mu mujyi wa Baraka niho hakomeje kugenda haboneka urujya n'uruza rukeya bitewe n'ubwoba ndetse no gusahurwa cyane. mu masaha y'igitondo ubona ko urujya n'uruza nta kibazo, ariko byagera mu masaha y'ikigoroba ukabona nyine urujya n'uruza rwacecetse ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko umusivile ugenda nyuma ya saa 10 z'umugoroba atangira kwamburwa ndetse akanakubitwa iyo yaje gutanga ibyo bamusabye, cyane cyane ku bintu by'amatelefone ndetse n'amafaranga. ubwo urumva ko ari ibintu bitoroshye cyane ku rwego rwo hejuru. hari ingamba ku ruhande rwa leta bari gufata kugira ngo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bonyora agateka kazina muntu bihagarare? magingo kereka abayobozi basa nk'abamasherifa nibo bari mu bisagara, kuko ubuyobozi n'ubundi bukuru bwamaze guhunga budahari. yego bwana Safari, watubwira kindi wenda ku biri kugenda biba nk'ibyo twakwitega ukurikije myiteguro preparation uri kubona, ukurikije amakuru ibigenda bigaragara, twakwitega iki mu minsi iri imbere ugendeye ku bigaragara ubu ngubu? ikintu twakwitega hatabaye ingamba nshya za M23 kugira ngo iki by'umugambi mubisha awiri huriro rya Fardc ndetse n'ingabo za Tanzania, turikega intambara ikomeye cyane iri bwite abaturage batari bake bitewe n'ibiciro n'ubundi ingabo za Tanzania ziri gukora. urumva zo nta muhwe mu mbunda ziremereye zikoresha za zindi zirasira mu ntera ndende.
bakoresha zihungabanya umutekano w'abaturage batari bake. Twakwitega intambara ikomeye ishobora kuzahitana abasirikare batari bake, ariko tutirengagije n'abaturage batari bake, bitewe n'uburyo abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba ku ruhande rwa Fardc batajya bagira ubwoba bw'uko bashobora kurasa mu baturage. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Namwe reka mbashimire, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Hasta la vista.